Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Iyo ringabo za leta ya Kongo ryisuje agace ka Point0 gaherereye muri teritwari ya Fizi muri Kivu Amajyepfo nyuma yo kuhambura umutwe wa Twirwaneho wari umaze ibyumweru bibiri bagenzura. Kwa Karere bwe Fardc ifatanije n'ingabo z'Abarundi wazendo FDL bishuje kara gace k'ingenzi nyuma y'imirwano kararabutaka yabasakirinje na Twirwaneho. Amakuru yemezwa na Metere Moise Nyarugabo umaze yatabariza abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge avuga ko imirwano yo kwa kane ingabo za leta ya Kongo zayifashijemo drone 6 zayizigabanyije mu matsinda abiri. Yavuze ko itsinda rimwe rya drone 3 ryabaga riri kurasa irindi ryabaga ryagiye mu birindiro gupakira ibisasu bishya. Yavuze ko muri rusange ibisasu 34 ari byo zira drone zarashe ejo kuwa kane. Metere Nyarugabo kandi yemeje ko imirwano yasizero ry'ingabo za leta ya Kongo zishubije Point0 yarimo ingabo nyinshi cyane zirimo abacanshuro b'abazungu n'abasirikare mu mutwe w'akabuhariwe w'ingabo za Kongo uzwi nka Ibu. Amakuru ava ko nyuma yo kuvanwa muri Point0 Twirwaneho yahise isubira inyuma igera mu marembo y'umudugudu wa Tuwe. Umutwe wa Ventura kandi bashinja y'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa kugaba igitero cy'iterabwoba mu isoko rya Sange riri muri teritwari ya Uvira rikica abaturage 5 b'abasivile. Ku mugoroba kwa kane nibwo muri ya soko hagabwe igitero cya grenade nk'uko Ventura yabyemeje biciye muri Ronse Kanyu kuvugira umutwe. Ati kuwa kane ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryakoze igitero cy'iterabwoba ndengakamere mu isoko rya Sange. Grenade yatoye nkana rwagati mu baturage b'abasivile yica inzira karenganishano zirimo abagore abandi benshi barakomereka. Ventura yavuze ko cyari gikorwa n'icyaha gikomeye ndetse kikaba kinyuranije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Ventura yaboneyeho kumenyesha umuryango mpuzamahanga n'abanyekongo ku butegetsi bwa Kinshasa bakomeje guhonyura uburenganzira bwa muntu mu buryo bukomeye buteguye kandi bugambiriwe ndetse no kwica agahenge. Ivuga ko kugira ngo Kinshasa yishe ibyo byaha inakumira ikurikiranwa ryabyo yafashe icyemezo cyo gukupa internet mu mujyi wa Uvira. Ventura kandi yabaganye uburyo bukomeye ibyo bikorwa by'iterabwoba ibyaha by'ubugizi bwa nabi ishimangira ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bugomba kubyirengera. Mu kinyamakuru Actualités ariko kandi banditswe ingabo za leta ya Kongo Fardc zaramusize ngo bitero kwindira Ventura muri teritwari ya Karere ahitwa Minjenje bagamije guca intege umutwe ngo utagira imbaraga cyane mu ntara Kivu Amajyaruguru. Iki kinyamakuru cyavuze ko abasirikare ba leta babanje kurasira Ventura ahitwa Canjikiro ndetse na Mpeti muri groupe ya Kisimba. Amakuru avuga ko ingabo za leta zarashishaga indege zigamije kwirukana abarwanyi muri kano gace kafatwa nk'ahantu h'ingenzi uvana ibikoresho byo gukomeza urugamba. Uruhande rwa leta rwavuze ko kurasa izo nyeshyamba hangiritse ibintu byinshi ku ruhande rwazo ariko ntiyatangajwe niba hari abasirikare bapfuye cyangwa se bakomeretse. Hagati aho ku gicamunsi yo kuwa kane Perezida wa Kongo Kinshasa yakiriye mu ngoro y'intumwa z'akanama k'abunzi ba Afurika yunze ubumwe mu rwego rwa gahunda zikomeje za diplomasi zo guteza imbere amahoro muri Kongo Kinshasa no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro byibanze ku bikorwa by'abunzi bigamije guhagarika amakimbirane cyane cyane muri sezo bw'igihugu. Madame Serwakizewede oza ari Perezida wa Ethiopia yavuze ati turi mu ruzinduko ati tuzatega amatwi abantu bose turebe icyakorwa kugira ngo imibereho myiza y'abaturage babaye cyane mu myaka ibarirwa muri za 70 ihagarare. Twibagiwe ko nyuma y'ibyo byose hari imibabaro y'abantu igomba guhagarikwa nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Kongo. Perezida Tshisekedi yashimye umuhate wafite imikorwa kandi ashimangira ko yiyemeje guharanira amahoro arambye kandi agaragara muri sezo bwa Kongo ndetse no gushimangira umutekano mu karere hakurikijwe imihigo impande zombi ziyemeje. Ni nako kandi Perezida Nyasimbe wa Togo yari yageze i Kigali mu Rwanda mu ruzinduko nk'uko byavuzwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yo mu Rwanda. Ntabwo hatangajwe ikigenza Nyasimbe wakiriye ubujyimo cy'indege na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Nyasimbe muri Mata umwaka ushize yagize umuhuzo umwe bwa Afurika hagati y'u Rwanda na Kongo mu muhate wo guhagarika amakimbirane hagati y'ibihugu byombi asimbuye Perezida Joel Wangura. Kuva icyo gihe umuhate we ntihobonetse cyane kubera imbaraga zari zifitwe n'ibiganiro bya Doha muri Qatar n'amasezerano Washington yasinywe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize yemezwa na Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi i Washington mu kwezi gushize kwa 12. Muri iyi minsi bisa naho Doha na Washington bahaye umwanya umuryango umwe bwa Afurika ngo wongere imbaraga mu buhuza. Muri uku kwezi gusa Nyasimbe amaze kuyobora inama zirenze ebyiri kuri iki kibazo nubwo hatatangajwe ikimugenza Kigali. Iyi nshingano y'ubuhuza Nyasimbe yawe ishobora kuba iri mu bimugenza. Kongo Kinshasa na Loni bashinjwa no kurufasha Ventura yegereye ubutegetsi bwa Kongo. U Rwanda na Loni nabo bagashinja Kinshasa gufasha umutwe w'abarwanyi FDL barwanya leta ya Kigali bari muri Kongo Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kigali bwa Kinshasa buri ruhande ruhakana ibyo rushinjwa. Naho amakuru aturuka muri Kongo Kinshasa ariko kandi aremeza ko Claude Ibaranki wari umuntu hafi wa Perezida Tshisekedi akaba n'inshuti ye yamaze kumutera umugongo akerekeza muri Ventura. Amakuru ava ko uyu mugabo ari Goma muri Kivu Amajyaruguru kuva mu minsi mike ishize. Claude Ibaranki uvuka mu ntara ya Bandundu asanzwe ari perezida w'ishyaka ryitwa Reve Populaire cyangwa se Repop riri mu yagize Union Sacrée pour la Nation rikubiyemo amashyaka ashyigikiye ubutegetsi bw'i Kinshasa. Repop ya Ibaranki by'umwihariko n'ituruka mu Minisitiri w'Urubyiruko wa Kongo Kinshasa Grace Kutino kuri ubu ntabwo Ventura iratangaza ku mugaragaro niba Claude Ibaranki yamaze kwihuza nayo. Gusa amakuru ava ko umutwe watangiye gutegura inshingano ugomba kumuha mu minsi iri imbere nyuma yo kugirana ibiganiro nawe. Uyu mugabo kandi yahoze ari umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura amasezerano ndetse akaba n'intumwa y'icyubahiro ya Perezida wa Kongo Kinshasa.
Nararanganije amaso abanyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitswe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muzikeni Rugaba yasabye imbabazi leta z'ubumwe za Amerika nyuma yo kuyishinja mu butumwa yashyize ku rugo rwa X gufasha umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi muri Uganda Robert Center mu cyaguranye Elias Bobi Wine wari umaze iminsi avugwa nk'uburi irengero. Kuwa kane Bobi Wine yatangaje ko nta musirikare ushobora kumenyana aherereye kuko ngo yishwe n'abantu. Yabwiye Jean Muzi ati ngaho mfata niba wabishobora. Mu gitondo cyo kuwa gatanu Jean Muzi yatangaje ko amakuru y'ubutasi yahawe yemeza ko Bobi Wine yahunze yifashijwemo na ambasade ya Amerika byo ubufatanye bw'abaga hagati y'impande zombi bwahagaritswe. Yari yanditse ati bavani wanjye b'Abagande bitewe n'uko uyu muyobozi w'abarwanya ubutegetsi yiburishije kandi dukurikije amakuru yacu twizeye ibi bikorwa byakozwe ku bufatanye n'ubuyobozi bwa ambasade ya Amerika mu gihugu cyacu buri ubu ko yari impamvu UPDF no kuvuga ingabo za Uganda yahagaritse ubufatanye bwose n'ubuyobozi bwa ambasade ya Amerika i Kampala buri ubu. Ibikorwa birimo n'ubufatanye bwacu muri Somalia. Ubufatanye bw'umutekano bwari bufite agaciro gakomeye hagati ya Uganda na Amerika bwahungabanyijwe cyane kuva 2015 n'imirimo idasobanutse ya ambasade. Yavuze ati twebwe ingabo za Uganda duhagaritse ubufatanye bwose n'ubuyobozi bwa ambasade ya Amerika i Kampala burimo n'ubujyanye n'imirimo yacu muri Somalia. General yanditse ubutumwa bwa gatatu kuri X amenyesha abamukurikira ko yasabye ubutumwa bwibasira ambasade ya Amerika nyuma yo gusanga ko bwari bushingiye ku makuru atari yari yahawe. Mu butumwa yasohoye nyuma y'igihe gito ashyize ahagaragara mu magambo Jean Muzi yavuze ati nashaka gusaba imbabazi inshuti zacu zikomeye leta z'ubumwe za Amerika ku butumwa nashyizeho mbere nkabusiba nari nahawe amakuru atariyo. Navuganye na ambasaderi wa Amerika muri Uganda kandi ubu byose bimeze neza. Jean Muzi yasobanuye ko ambasaderi wa Uganda mu muryango w'abibumbye Adonia Ayabare ariwe wakemuye bwangu ikibazo rafitanye na ambasade ya Amerika. Yamusabiye kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Yanaburiye ko igihugu cyose cy'amahanga kizagerageza gusohora cyagoranye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko ko kizateza amakimbirane akomeye hagati ya Uganda n'icyo gihugu. Ariko tariki ya 20 Mutarama uyu mwaka Robert Cyagoranye yavuze ko abasirikare batewe urugo rwe nijoro bagabye igitero ku bakozi be bahohotera n'umugore we Baribara Cyagoranye. Iki gikorwa cyongeye gukaza amakimbirane politiki na diplomasi muri Uganda bituma haba ibibazo bishya ku burenganzira bw'abaturage, umutekano n'uruhare rw'abagize uruhare mpuzamahanga muri politiki y'imbere mu gihugu. Bobi Wine umuyobozi w'ishyaka NUP yari yamaganye ibyimazeyo ibyavuye mu matora ayita ubujura bweruye. Yanavuze ko ingabo zagabye igitero ku rugo rwe zigamije kumufata bituma ahitamo kwihisha kugira ngo arinde ubuzima bwe. Jean Muzikeni Rugaba uzwiho gutangaza ibitekerezo bikakaye ku mbuga nkoranyambaga asanzwe afatwa na benshi nk'ushobora kuzazungura se ku butegetsi Perezida Kaguta Museveni w'imyaka 41 kugeza ubu umaze imyaka irenga 40 ategeka Uganda werutse gutorerwa manda ya 7. Ikinyamakuru Daily Monitor ariko kandi cyanditswe ko Jean Muzikeni Rugaba uyobungwa Perezida Museveni yateteje imbuga nkoranyambaga ubwo atangazaga amafoto agaragaza ubwo abasirikare abereye umugaba mukuru bafataga umugore wa Cyagoranye Elias Bobi Wine bamusanze iwe mu rugo. Umusirikare mukuru akoresha ifoto y'uyu mugore yicaye hasi mu nzu yateruye atanije ingabo zacu zateraga kwa Cyagoranye akunze kwita Kabobi zigafata umugore we Barubi Cyagoranye. Muzikeni Rugaba yongeyeho ko zahise zimurekura kuko yabaye imfura akabafasha kumenya aho umugabo waherereye. Aya magambo yakuriye impaka yanditse nyuma y'Minisitiri w'Intebe Rubina Nabanja yari yamaze gutangaza ko nta muntu n'umwe waba higa Bobi Wine kandi ku rugo rwe nta rwego na rumwe rwigeze rurutera mu buryo ubwo aribwo bwose. Minisitiri w'Intebe mu kiganiro kuri televiziyo yavuze ko buri wese yibaza icyavanye Cyagoranye mu rugo kuko nta kibazo na kimwe afitanye n'ubutegetsi. Nyamara umugabo mukuru w'ingabo watangaza ko igisirikare kuri ubu kiri guhiga Cyagoranye kandi ko azafatwa yaba yapfuye cyangwa se ari muzima. Muhozi wigeze kuvuga ko Perezida Museveni yahaye Cyagoranye amafaranga atagira ingano kugira ngo asenye opposition mu gihugu. Ivuze ko ari n'umuntu w'igicucu kuko umugore bamufashe undi arawifata utuntu tw'utuvideo ashyira ku mbuga nkoranyambaga agira avuga ko umugore wa Cyagoranye ariwe mugabo naho uwitwa umugabo ngo akaba ariwe mugore kuko nta mugabo wakwemera ko bafata umugore we yarahunze. Hagati ariko abanyarwanda bacitse ururondogoro nyuma y'ingengo y'imari yatangajwe izakoreshwa n'inteko ishinga amategeko mu gihe cy'imyaka 5. Ubu buri mudepite muri Uganda yemerewe miliyoni 315 n'ibice bitatu z'amashiringi ya Uganda azagura imodoka yo kumufasha kuzuza inshingano. Ikigo gisanzwe gifite abadepite 529 ubwo buri wese yemera ku kavagari ka miliyoni y'amashiringi. Bamwe bavuze ko imisoro ya Rwanda ikoreshwa mu kunezeza abadepite kandi Rwanda rwicira isazi mu jisho. Inteko ishinga amategeko icyuye manda buri wese gihabwaga miliyoni 100 z'amashiringi yo kugura ikinyabiziga. Bivuze ko kuri iyi manda buri mudepite azahabwa inyongera miliyoni 15 ukurikije abandi bahawe mu myaka 5 ishize. Abadepite bavuga ko imodoka nziza ihenze kandi ikomeye izatuma babasha kuzuza neza inshingano zabo hatabayemo kwirirwa mu magaraje bakoresha imodoka zapfuye bya hato na hato. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Minisiteri y'Imari itari yashyize akavagari k'amafaranga muri bije y'inteko ariko ngo abadepite biyeranje bashaka uko bayasesekamo kandi birakunda. Intumwa za Rwanda zavuze ko muri manda ishize miliyoni 200 z'amashiringi bari bemerewe kugura imodoka bagiye bazihabwa mu byiciro hakavuga amafaranga bageraho zarashaje bagasanga ibyarangije akazi kabo basaba ko bitazasubira kandi ko nawe ukwiye kuvuga ko aya mafaranga ari menshi ngo ibintu byose ku isi byarazamutse n'imisoro ku nyabiziga yariyongereye.
Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Sudani y'Epfo abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika baratwikiramo ry'abaganga batagira umupaka MSF ryanenze leta ya Juba muri Sudani y'Epfo kwakizaho munaniza abuza kugeza imfashanyo mu bice bigenzurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Jonglei. Radio Tamajuzi ivuga ko MSF kuwa gatanu yatangaje ko kuba leta ya Sudani y'Epfo yarakize amabwiriza ananiranye biri mu gushyira ubuzima bw'abana n'abagore ndetse n'abagore batwite mu kaga kuko kugeza imiti bitari gukunda muri kino gihe. Iyi radio yavuze ko ibice leta yakumiramo Médecins Sans Frontières burimo Rankien Pierre ndetse na Kobo kuri indege zitwaye ibintu nkenerwa zitemewe kuguruka zerekezayo kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize nk'ubora abarwayi 23 barembye cyane muri Rankien ndetse na Pierre bakeneye ko bagera mu bitaro byisumbuyeho ariko ngo badashobora kubona ayo mahirwe yo kuvurwa kubera ingamba zikakaye zakizweho n'ubutegetsi. Intara ya Jonglei muzafashwe n'inyeshyamba zishyikiriye ku Machari uhoze ari vice president muri Sudani y'Epfo. Umukuru wa MSF mu icyo gihugu mu burakari bwinshi yavuze ko bibaje kuba leta yahima abaturage yitwaje inyungu za politike. Yavuze ko kubuza abaturage kuvurwa kandi barembye ari ibintu byo kwamagana mu bikwiye guhagarara ku kanya. MSF irashinja leta ya Sudani y'Epfo gukurura yikira bigashyira ubuzima bw'abaturage b'abasivile mu kaga kuko nta kintu na kimwe bemerewe kugeraho kuko bafungiwe amazi n'umuriro bikozwe na leta. Uyu muryango bagira neza uvuze ko imyanzuro ya leta yo kubuza umuryango kugera kuri abo baturage ari ugushyira mu kaga abantu barenga 500 bakeneye ubufasha bwihutirwa kandi leta itabasha kubaha. Uyu muryango wavuze ko ibintu biri kurushaho kumera nabi muri Sudani y'Epfo ugaragaza ko hakenewe igitutu mpuzamahanga abaturage bakagirwaho n'ubutabazi bwihuse kuko benshi bamerewe nabi.